Kalandia bamalu karena insir nebe orasnya assisti hela programa tatoli aktual ba edição no hinian. Maluxira depois de ita celebra sexta-feira santa e a horsei que refleta kona ba Jesus niam terus no mate e a cruz. No hinkalan ita celebra Jesus niam Moricias ka Vigília Pascal. Vigília Pascal né ita celebra ho parte hat primeiro maka liturgia benção baahi símbolo na Roman foi na kukun anesan Jesus mate no Moricias. Segunda parte maka se continua ho liturgia palavra ho leitura hamutu sia leitura hitu mai husi livro Testamento Tuan no leitura rua mai husi livro Testamento Fogo. No depois de idane se continua ho leitura batismo ka renovação batismo hori fo benção babe no ikusliu maka leitura ba Eucaristia ka ia nebe amululik se fahe Jesus nya futarisi noran ba itahotu hori hetan salvação. Maluxira celebração missa Vigília Pascual nebe celebra ia paróquia Imutin dirige husi Padre Paróquia Padre Benedictus Nuha CMF nebe halau ia recinto ka ia paróquia São José Imutin. Maluxira hanesan itahare kata ki hanes ranesira entusiasmo makas hodi participa ia celebração missa ia Vigília Pascual ba ohin loronian. Hanesan ihane serane sira lori B no lilin nebe orsida sei halo renovação batismo iha parte daruaknia no da toluknia. Tamane maluk sira tuir mai ita participa iha celebração missa Vigília Pascual nebe halau iha paróquia São José Aimutin dele. Hanaran dari Pascal ida vigiliane na Roma na mai hanesan itania loromata nebe sae na Roma ba mundu to ia kalan idane kalan kemane kliu kala hanesan inan hosi kalan otu hotu hatur maita kata Kristo nebe Moricias nia sayona na Roma ba ita otu hotu nebe fiar bania kata kusi na kukune ori ulu kedas kata ya emania halok at ema monu bana kukun lara monu bana kukun kata ema hadok osi idane na ema Roma ema nabe latuir maromak nia ukun fuat mai be Kristo mai ia monune atu kasu idane salah nomos leno ema hotu nia dala liu hosi ni nia hanori tambane ita belehare kata Kristu nuda itania loromata na Roma ba itania Moriston ohin ita hare ia celebração parte barak parte na Roma depois parte maroma pelia fuan kata atu belelao ia na Roma ida teki rona maroma nia lia fuan maromak nia fuan nudar na Roman ba itania Moris atu hare lolos ba Kristo ida tenki hare lolos rona lolos halo lolos maromak nia lia fuan depois osi maromak nia fuan ora sida ida tama ia parte batismo nia atu rumah ita kata atu lao lolos ia maromak nia dalan ia tem que simu batismo simu Espírito Santo ne tulu adu ita bele
humilde, maroma nelia fuan, nomos Espírito Santo, bela ajuda ita, o insan halomoris, haburas, maroma nelia fuane, ia ita dia moris, ida. Hanesan ohin, ita fahe na Roman, bamundo, na Roman Kristunia ita simo, depois ita fahe ida o ita dia lilin posili Pascua ita fahe pamalu atu dukatak nudar eba Kristau ita na besimona na Roman o Roma ita la pele no na Roman e mai haudi ita hotu yaknar atu fahe na Romane ba ita ne maluk sina liu ya ita ne familia ita fahe na Roman Kristunia baon sira ba ita ne vizinho sira ia ita dia fatin serviço ita fahe na Romane ba ita ne maluk sira ya tambah ita ne yaknar ba Kristau ne sai na Roman ba ema hodo depois ikus liu ita hari kata ohimos hosima Roma nebe fona ron maita Cristo nebe Morisias ita agradece tamba Morisias nudar itania fiar uluk nia Cristo la Morisias kari itania fiarne la yang boleh hamos la koi banhira Cristo la Morisias hamos la koi kai amu kita tansa la yang boleh Mabe taba Cristo Morisias, harak saya dulu. Taba Cristo nia promete, kata mana betuir nia bele simu Moris roan laik hanesani. Banhira ita reflete kono ba Cristo nia Morisias ita tenemos kata hau hetanona Moris fong tambah dane hau nia nakukun kosi hau nia pasadu hau tengki pusing ba, let it go. Agora Simona Moris fo, amutu ko Cristo, ita tengki Moris hanesa na Jesus Christ. Aleluya, aleluya, aleluya. Jejusnya Moris hias, aleluya. Lori Moris phone ba ita toma, tamba kasona ita nya salan. Tamane serane siramos ba Moris phone, lori Moris phone ba familia, atu haburas na fatin kreda iha Timor Leste, odi desenvolve ka transforma ita nya fiar, atu sai fiar ida nebe fiel ia Cristo, odi contribui ba desenvolvimento kreda no nasaun Timor Leste. Hau Agapito dos Santos no Joanico de Arrojo ba Tatole. Mister